ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Akaba ari amakuru agezweho kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 17 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Muri aya makuru turaza kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeje kubera iwarikare kuri iki cyumweru mu bice by'ahitwa Katobi n'ahitwa Nkobi muri lokalite ya Banakindi muri groupement ya Kisimba. Mu bice byerekeza Pinga urugamba rwakomeye kuri uyu wa Mungu turaza kubabwira byimbitse biriko biragenda bigaragara. Turibuze kandi no kurebera hamwe bijyanye na force d'autodéfense populaire Wazalendo uko ikomeje gukora contre attaque muri ibi bice yifashishije amayera akomeye ya moivre défensive. Turaza kwinjira tubabwira ibiri kuba, turaza kandi kubabwira changer de tir intensité urusaku rw'amasasu rukaze rwatangiye kumvikana mu rukerera. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye nuko abaturage bo mu Itia n'ahitwa Itange bakomeje kugenda bitwara muri ibi biri kuba. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye nuko benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba bagaragaza uko ibintu bihagaze. Turababwira diplomate tactique ndetse na fort de couverture. Turaza kubabwira ibiri kuri ligne de front ndetse tubabwire n'amakuru akomeye ajyanye na appui logistique aho bigaragara ko bakomeje kugenda bagorwa bikomeye no kugeza ibikoresho ku mirongo yaho bikenewe. Turababwira kandi retirite strategique ikomeje kugenda igaragara impeti aho hari abatangiye kuhagaruka. Turaza kandi kubabwira ko izasarambwe nazo zikomeje gukora ibikorwa bidasanzwe bya moivre offensive ndetse na contre offensive ndetse bikavugwa ko bakomeje kugenda bifashisha ibijyanye n'ubutasi ku giti girintangere muri ibice by'ahitwa Katobi na Nkobe. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na surveillance militaire mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kubabwira ibiri kubera kuri point d'observation mu bice bitandukanye ibiri kugenda bigaragara. Turahagarara kuri defensive position tubabwira uko byifashe Itia ndetse na Pinga nkuko bigaragara. Mu yandi makuru turaza kubabwira ko igomaho ntibizoroshye la réalité pour le changement ni umuryango utegamiye kuri leta witwa Ruca kabaso itangazo rikomeye ryamagana icyemezo cya President Dr William Ruto wa Kenya. Turaza rero kubibabwira mu buryo burambuye. Mu yandi makuru kandi ari kuvugwa kandi agezweho MONUSCO yohereje amatenke bikaba rero ari ibijyanye n'ibyoherejwe igoma bijyanye no gufasha abaturage. Turaza kubigaruka mu buryo burambuye tubabwira ibijyanye n'ibizakozwe na MONUSCO. Naho mu Burundi turaza kugaruka ku bijyanye na witwa Ndayikengurukiye wabaye umuyobozi wa CNDD-FDD watawe muri yombi. Turababwira byinshi kuri uyu mugabo ndetse n'amakuru akomeye y'ubutasi tumaze kwakira aho rero n'abakurikiranywe ibyaha bikomeye kandi bishobora kuza kumuviramo ibyago bikomeye muri Sud Kivu mu bice bitandukanye kuva Uvira ugakomeza Bukavu. Abazalendo bakomeje operasiyo ikomeye yo gukora ibizwi nko kwisubiza ibice bambuwe mu bihe bishize. Ni urugamba rukomeje rurimbanyije kuri uyu wa Mungu. Ni mu gihe kandi hari abandi baturage bakomeje kugenda bazinga utwabo bahunga bava mu ngo zabo bitewe n'ihungabana ry'umutekano bavuga ko rikomeje gufata indi ntera. Abanywanyi muze tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye hita ufata icyemezo gikomeye cyonde sabone ntuzongere gucikwa n'aya makuru akomakomeye tugenda tubagezaho. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo burambuye. Ni kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 17 Myandagaro 2025 muri warikare ibintu bizongeye gufata intera. Urugamba hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo bari guhangana n'izasarambwe. Ibi bitero byakomeye biri kubera rero kuri ubu mu gace kahitwa Itia n'ahitwa Tange. Iyi ni imisozi hejuru y'ibice by'ahitwa Katobi n'ahitwa Nkobe muri lokalite ya Bunakindi muri groupement ya Kisimba. Hari inzira y'ingenzi igana Ipinga umushyi uherereye mu majyaruguru ya warikare nkuko biriko
biragenda bitangazwa. Nkuko rero abanyamakuru bari muri ibi bice babitangaza ndetse n'abaturage batuye baravuga ko abarwanyi b'izasarambwe bateye ku misozi ibiri icyarimwe mu gace ka Tia ndetse na Itange. Uyu mujyo wo kugaba igitero mu buryo bwa attaque simultanée bikaba rero bikozwe mu gitero gihuriweho cyari kigamije guca intege ingabo za leta bikanatuma bagabanya imbaraga kuzerekeye defense nkuko rero bigaragara. Ariko FARDC ifatanyije na Force de Défense Populaire izwi nka Wazalendo bahise bakoresha uburyo bwo kurwanya icyo gitero mu buryo bwa contre attaque. Nkuko bigaragara iki gitero bagisubije inyuma ndetse banashyiraho imbere moavre defensive ibikorwa byo kwirwanaho ku buryo aba barwanyi ba AFC bananiwe gukomeza imbere. Abari mu rugamba bavuga ko habayeho échange de tirs intensifs urusaku rw'amasasa akazi harimo rero gukoresha imbunda nini za mitrailleuse Lorudre ndetse n'imbunda nini za fils d'assaut ndetse na AK-47 ndetse na Mortier 90 zari byazanwe n'abarwanyi b'izasarambwe baturutse Mpeti aho baturutse bongera ingufu mu buryo budasanzwe nkuko rero biri kugenda bitangazwa. Kuri iki cyumweru amakuru ari guturuka Iwarikare yemeza ko Tia na Itange bikiri mu maboko ya FARDC na Wazalendo nyuma yo gutsinda ibitero bizabaje kuwa gatanu. Abarwanyi ba AFC basubiye mu birindiro byabo Impeti, ariko amakuru y'iperereza ya FARDC aragaragaza ko bari mu myiteguro yo kugaba igitero cyagutse kuri Pinga, umujyi ufatwa nka position strategique ahantu h'ingenzi ku rwego rwa gisirikare. Abaturage batuye mu bice byitwa Katobi n'ahitwa Nkobe bari mu bwoba bukomeye kuko bumvishe ko izasarambwe zigiye kongera kugaba ibitero, bakaba bafite impungenge z'uko bashobora gukorerwa ibikorwa byo kwamburwa cyangwa se gukorerwa ubugizi bwa nabi. Muri iyi mirwano hakozwe ibikorwa bitandukanye bya gisirikare byinshi bifite imbaraga zikomeye, aho rero byatangiye ari deployement tactique, bikaba rero byerekana uburyo ingabo zagendaga zoherezwa mu bice bitandukanye kugira ngo zifate imyanya y'ingenzi. FARDC yakoze deployement tactique ku misozi ya Tia na Itange mbere y'uko igitero gitangira, kuko Demiape rimaze iminsi kusanya amakuru y'uko izasarambwe ziri gutegura kugaba igitero kuri iyi misozi. Hahise hakurikiraho fe du Covertile, ni imirwano irimo imbunda cyangwa se moroteri yashoboraga kuba yamaze mu gihe kingana n'amasaha agera kuri 2, kuko rero abandi basirikare binjiraga cyangwa basubiraga inyuma. Wazalendo yakoresheje uburyo bwa fe du Covertile kugira ngo bafashe ingabo za FARDC kongera kugaruka ndetse no kongera kwishinga imbunda bari bafite ku birindiro byabo biri hejuru y'imisozi. Kuri ligne de front ku murongo w'imbere nyirizina hagaragaraga urugamba rukomeye ruriho aba force special b'Abanakonda ndetse n'abahibu special force mu misozi yitwa Tia na Itange, aho rero bivugwa ko FARDC yarashe bikomeye amasasu menshi mu gihe gito yifashishije intwaro zikomeye zirutse kuvanwa Ikisangani zizanwa ahangaha. Biravuga ko rero kuri ubu ibijyanye na appui logistique bikomeje kugenda bigorana, kuko kugeza amavuta, amasasu n'ibiribwa ku barwanyi bikomeje kugenda bigorana ku ruhande rw'izasarambwe, kuko rero bari bamaze kuba bafungirwa bimwe mu bice bitandukanye banyuzagamo ibikoresho. Hari kandi retraite stratégique no gusubira inyuma mu buryo bwo kurengera ingabo, bavuga ko izasarambwe zasubije inyuma bamwe mu basirikare bayo basubira mu bice bya Mpeti. Bikaba rero bivuga ko bisakozwe mu rwego rwo kugira ngo bongere bipange bagaruke ku rugamba nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Nk'uko rero izi bikomeje kugenda byigaragaza, amakuru ari guturuka mu nzego za gisirikare aravuga ko AFC yashaka gufata Tia na Itange kugira ngo ihabwe inzira yoroshye yo kugera mu mujyi wa Pinga, mu mujyi ufatwa nka axe strategique, kuko ushobora kubafasha gukora igenzura ry'inzira zihuza Warikare na Masisi ndetse kugira ngo babe bagera mu tundi duce duherereye muri Maniema kugira ngo bikaba rero ari ibintu bishobora kuza gutanga umusaruro ukomeye. Nkuko rero bigaragara kandi bivugwa, reconnaissance ubutasi bwo gutahura imyanya ya FARDC mbere y'igitero ni byagiye bitegurwa. Hari kandi mu wavre offensive uburyo bwo kugaba igitero giteguye, ariko kandi bikarangira FARDC ikoresheje contre offensive bakabasha kubasubiza inyuma. Abaturage baturiye ahitwa Katobe n'ahitwa Nkobe baratangaza ko babayeho mu bwoba bukomeye kuva kuwa gatanu. Bamwe bavuga ko bahungiye mu mashyamba kugira ngo birinde bombarde ibisasu biraswa mu buryo bwo gusenya, abandi bakajya basaba ko leta yakohereza ingabo nyinshi zo kurinda abaturage bari muri aka gace. Umwe mu baturage yagize ati, twumvisha amasasu menshi kuva kuwa gatanu, kuri iki cyumweru ibintu bisa nk'ibituje, ariko turi mu bwoba kuko twumva ko izasarambwe ishobora kongera
kudutera. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare mwakara gace akaba rero avuga ko bafite imbaraga zikomeye zo gukorana n'abaturage kugira ngo babashe kwirindira umutekano. Yagize ati turashaka kwemeza abaturage ko igihugu kiri kubarinda, imisozi ya Tiana Itange iri mu maboko yacu kandi tuzakomeza gukora patrouille de combat kugira ngo twizere umutekano usesuye. Kwigenekerezo ryo kuri uyu munsi ibintu rero bikaba bihagaze mu buryo butasanzwe kuko FARDC na Wazalendo baracyafite amaboko mu misozi ya Tiana Itange ndetse bari gukomeza kugenda bubaka urwego rwa defense position. Ku rundi ruhande AFC iracyari gutegura ibindi bitero by'umwihariko bigamije gufata Pinga, ariko ubufatanye bwa FARDC na Wazalendo bukomeje kugenda bugira imbaraga zikomeye. Ibiro biragaragaza ko urugamba rugikomeye kandi ruri gufatira intera muri territoire wa Rikare, kandi ko mu misozi iri imbere ishobora kuza kuberamo imirwano ikomeye mu buryo butigeze bubaho bitandukanye n'ibyo benshi biteze nk'uko rero bakomeza kugenda babivuga. Reka rero duhite tujya mu Burundi naho tubabwira andi makuru akomeye ari kuvugwa mbere ko dukomeza tubabwira n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bindi bice. Mbere ko turi buze kujya Uvira tukababwira ibiri kugenda bihabera, ni mu nyemerere tubanze turambike amaso yacu kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu Burundi, aho wahoze ari umuyobozi w'ishyaka wahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba z'abarundi Jean Bosco Ndayikengurukiye wigeze gunga kubera kurwanya manda ya gatatu ya Pierre Nkurunziza agasubira mu gihugu muri 2021. Yatawe muri yombi akaba rero yaravanwe iwe ku wa kane ajyanwa hitwa Impimba. Araregwa gucuruza mu buryo butemewe lisansi mu Burundi bumaze amezi 56 mu buzima bwarahungabanye kubera ikibazo kitigeze kibaho kibikomoka kuri petrole. Jean Bosco Ndayikengurukiye yahunze Burundi muri 2015 nyuma kunenga manda ya gatatu ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza ashinga ikindi yise CNDD-FDD kitavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbere yo gutaha nanone kuva ku mugoroba wo kuwa kane ushize arabarizwa muri gereza ya Mpimba. Amakuru ari guturuka hafi y'abazi dosiye agera ku kinyamakuru SOS Media Burundi aravuga ko akurikiranweho kugurisha petrole mu buryo butemewe. Nta makuru aturuka mu buyobozi ariko yatangajwe kuri iki kibazo kugeza ubu nk'uko bivugwa. Nubwo bivugwa ko rero hari abandi batatu bakurikiranwe hamwe muri iyi dosiye yajyanwe mu Mpimba wenyine, aho ndetse amakuru yemeza ko atigeze anyuzwa mu zindi kasho mbere yo kwimurirwa muri gereza yo mu murwa mukuru nk'uko bitangazwa, kandi bikaba bisanzwe ariko bigenda. Bikaba bivugwa ko bizakozwe mu buryo budakurikije amategeko. Uburundi bwahuye n'ikibazo cyo kubura lisanse kimaze amezi 56 byerekejwe n'ibura ry'ibindi bicuruzwa byinshi kuva mu mwaka urenga. Abafite ibinyabiziga n'abacuruzi benshi bajya muri Kongo cyangwa se Tanzania kugira ngo babone lisanse. Ubushinjacyaha buvuga ko Ndayikengurukiye yagurishaga lisanse iva muri Kongo. Abantu bafashwe bazira ibyo birego bashinjwa guhungabanya ubukungu bw'igihugu cyangwa guhungabanya umutekano ndetse no gushaka guteza imvururu mu gihugu. Kuko rero bagiye babigaragaza bakavuga ko ibingibi bidakwiye ndetse hagomba kubaho isoko rizwi, kuko na perezida w'u Burundi aherutse kubaza ati ese V8 zinywera he ko ntazo turabona kuri station. Ibintu rero kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bivugwa mu buryo butandukanye, bamwe bakagaragaza ko birimo amanyanga akomeye. Reka dukomeze amakuru yacu tuyigoma tubabwire ko Ruca yariye Karungu yakarariye yakamejeje kubera ibiri kuba nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa, ndetse bikaba bigiye kugenda bigaragara. Bikavugwa ko umutwe w'abaturage uzwi cyane mu bikorwa bya demokarasi n'imyigaragambyo ituza yizwi nka la Lutte pour la changement Ruca wasohoye itangazo rikomeye ryamagana icyemezo cya perezida wa Kenya Dr William Ruto cyo kugena intumwa ya diplomasi ku rwego rwa Conseil General mu gisagara cya Goma. Bikaba rero ari ibintu bikuri kwamaganwa bikomeye. Ku ruhande rwa Ruca baragira biti uko ni ukubangamira bikomeye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rikaba ikimenyetso giteye impungenge cyo kugerageza
guhungabanya no kwemeza ko abari mu bice babirimo mu buryo bwemewe kandi barabifashe binyuze mu ntambara. Muri iryo tangazo ryasohoye rikaba rero Ruca yibukije ko amategeko mpuzamahanga na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba amahuriro yose y'ubutumwa bwa diplomasi cyangwa yandi masura y'ububanyi n'amahanga ku butaka bwa Kongo kagomba kubanza kwemezwa na leta ya Kinshasa. Iryo huriro ryamaganye Kenya yirengagije inzira zemewe aho yohereje intumwa muri Goma mu gihe igice kigaruriwe n'inyeshyamba z'izasarambwe, aho bagize bati nta gihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo kwiyemeza gufungura icyicaro cya diplomasi ku butaka bwacu kidahawe uburenganzira na Kinshasa. Icyemezo cya Perezida William Ruto ugukandagira ishema n'ubusugire bw'igihugu cyacu kandi n'intangiriro yaho ya barakanizasiyo nk'uko babivuga. Ruca yibukije ko umutwe wa AFC ukomeje kugenda ufata ibice byinshi bitandukanye mu bitero bikomeye bagabye mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero bivugwa ko byagiye bituma abaturage benshi bava mu byabo ndetse bikaba biri no kugorana ko abaturage bagerwaho n'ubutabazi. Iri huriro ryibukije amakuru y'igenzurwa ry'inzego mpuzamahanga yerekana uburyo AFC ikomeje kwigarura ibice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru no kugenzura ibikorwa by'ubucuruzi, imipaka ndetse n'umujyi wa Goma, ndetse uyu mujyi ufatwa nk'umutima w'ubukungu mu burasirazuba bwa Kongo. Ruca iragira ati nta gihugu na kimwe gikwiriye gutera icyizere ku ngabo zigaruriye abaturage bacu ku ngufu, zateje amarira n'izimena n'amaraso, aho abana bacu bavanwe mu mashuri, ababyeyi bakamburwa ubuzima n'abagore benshi bagahohoterwa. Mu butumwa bwayo Ruca yasabye leta ya Kinshasa gukora ibi bikurikira: gutanga ibaruwa yemewe yo kwamagana iki cyemezo cya Kenya, guhamagaza ambasaderi wa Kenya uri Kinshasa kugira ngo asobanure, gusaba inzego mpuzamahanga n'akarere kwinjira mu kibazo cyo kwemera iki cyemezo ko cyasubizwa inyuma, guhagarika by'agateganyo umubano wa politiki n'ubukungu na Kenya kugeza icyemezo gifashwe mu bundi buryo. Ruca yanenze bikomeye ituze ridasanzwe rya guverinoma ya Kongo. Kuri iki kibazo riravuga ko hashobora kuba hasobanurwa ibintu bitari byo kandi bishobora guteza ibibazo bikomeye nk'uko rero babitangaza. Muri iri tangazo Ruca yaburiye ko icyo ari cyo cyose cyagerageje guha agaciro ubutegetsi bwa gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo cyaguha isura ya diplomasi, icyaha cyo kwigarurira igihugu cyaba ari icyaha gikomeye ku baturage bose ba Kongo. Ati ntituzemera na rimwe ko ubutegetsi bw'inyeshyamba buba mu rwego rwemewe mpuzamahanga. Icyo ni uguca mu maso amaraso y'abana bacu bamaze imyaka myinshi bapfa, kandi ni ugutesha agaciro uburenganzira bwacu nk'igihugu gikomeye kandi cyigenga. Ruca yasabye kandi ko umuryango mpuzamahanga, cyane cyane umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bagomba kwamagana ku mugaragaro icyemezo cya Kenya, gufasha kugarura isura y'ubusugire bwa Kongo no kwemeza ko nta gihugu na kimwe gikwiye gufatira icyemezo ikindi nk'uko abigaragaza. Bakaba rero ibi babihuriraho n'ubutegetsi bw'Kinshasa, aho rero nabwo bukomeje kugenda bugaragaza uko buhagaze. Aho rero basohoye itangazo rikomeye bihanangiriza ndetse bahagasopo ikomeye Kenya yafashe icyemezo gikomeye gihabanye na diplomasi, aho rero bigaragara kandi binemezwa ko ibingibi bishobora kuza gutuma leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugendera igihugu cya Kenya, dore ko na Alliance Fleuve Congo ijya gutangira yatangiriye muri iki gihugu. Ibyo rero n'icyo gihe nabyo batangiye ibisobanuro, ariko biza kurangira Kinshasa itabigize intambara. Kuri ubu rero bakaba bongeye gukora igikorwa benshi bavuga ko gifite aho gihuriye no kuba bafite ikibazo gikomeye gishingiye ku bijyanye n'ububanyi n'amakungu, kijyanye rero nuko Kenya ishaka kuza gukorera ndetse no gushinga inzego zayo mu bice bigenzurwa n'izasarambwe. Tugenda tugana ku masozi, turabwira ko indege ya gisivili yo mu bwoko bwa Antonov AND yari itwaye abantu 7 barimo umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufite ipeti rya koloneli n'umugore we yagonze igiti, 6 basiga ubuzima. Iyi ni indege yavaga mu gace kitwa Lubuti mu ntara ya Maniema yerekeza Chopo, yakoze impanuka isigaje urugendo rw'irometero 34 ngo igere ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kisangani. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga ngorokanyabumenyi aragaragaza koloneli wayoboraga batayo muri teritwari ya Punia muri Maniema yambaye impuzankano ya gisirikare ndetse na bote, ari kumwe n'umugore we wambaye ikanzu y'umutuku mbere yo kwinjira muri iyo ndege. Uyu umusirikare n'umugore we babanje kuganira n'abasirikare
bari ku kibuga cy'indege cya Rubuti bigaragara ko bari babishimiye hanyuma barabasezera. Urugendo rwabo ntirwagenze neza kuko nyuma y'iminota mike iyi ndege ihagurutse muri Rupiti yagonze igiti igwa mu ishyamba ihita igurumana. Amakuru ava mu ishami rya polisi rishinzwe iperereza aragaragaza ko mu bapfuye harimo abanyamahanga babiri barimo umupilote ukomoka muri Ukraine wari utwaye iyo ndege ndetse na mugenzi we. Pasiporo yaturaguwe ahabereye impanuka iragaragaza ko uyu mupilote yitwa Stefankov Yurij akaba rero yaravutse muri Mata mu 1961. Uwarokotse impanuka n'umwe mu barinzi ba koloneli bari bamuherekeje muri iyi ndege. Bitewe n'uko iyi ndege yagurumanye batanu bahise bakongoka, habonetse umurambo umwe wa enjeniyeri wari ushinzwe gufasha umupilote mu bibazo bya tekinike. Antonov zikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba zarakozwe mu bihe by'ubumwe bw'Abasoviete. Abasirikare basobanuye ko yari imaze amezi menshi ku kibuga cy'indege cya Rubitu idakoreshwa, bikaba rero bifitanye isano n'iyi mpanuka yabaye iteye ubwoba. Reka tubifurize iruhuko ridashira. Banywanyi, reka dusoreze ngaha. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye tufata icyemezo gikomeye cyonde sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomakomeye byibanda cyane kuri politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'umutekano. Bikaba rero amakuru akugeraho binyuze ngaha. Cyonda sabone dukomeze kubana 5 kwa 5. Astra Vista.